Steven Okurut ayaiton ukaisisha ko district ya Balabe akrodono Aosan nesida kwane Esiyap atake sidodo apesi nesida kwane losido ai pale waido leje sawe kaduko kinatukononu kwade jara Aosan tomada lupoko nude jaso Esomero ala sobe iwoshete kwa lupokuba wai jano isawe kidingine lo so kwa pe district ya tojokaro aile inga tukona kidingine leje isawe doko nyete keda una ocean ale pede Esomero ai nervi keda pe joke tungala tubetange odumnete ko nyine ko ine sawe ko nyebere ko pe kwana data sign a contract about kalo sai handing akine contract side do du to mo sawe ne yo miracle lopecholong lo Kide Balabe atekere na inoni ebido ndatu to bet anwesi di secondary school ale kama nara kada kolir deji tungi dis numa me podo sa pol ati chepaki mame podo sida ache paki mera ino akwa pangin ati chepaki kesedwe jente ne sumete konyare remuna chaku ni kolir anwadu mune city secondary school imonya geo na pe kolo do batoni ya nalu pokebe wasau ateke are temu nesaje nge nesaje kesai okoti mamare Esomero ekwa kini bo belo munu bobo Esomero baibo nesakale pabonebe yateke achama isapolo na jauni ojauni Martin Olupot lodera tupitone icholo ka PTO Esomero le tacha webe potakrono Aosan ko dauno soka. According to the judgment, Mama Marve, Yetona Bono Kinabe, and Mambo, the judgment is so clear, the Esomero of Flat in the Pay. What by some of the Tolomere to be more? I don't know what I got a judge up, Korea Kawan, not to Tolomere. No one to the country. Somebody 6 years in Bono Kinabe, I was because I'm sure a program. This is a recognize. We have already cleared a righteous Korea, you go to Elosify, the city. Koka sochuli ya pole cholongel sirino temualo tacha webe otoma dokta na Adukio na kesinia kopekwa na ijaso aina peta no ijauno e program no Adukio sinia ngondo koliri otupite taina peta no apugan ude da otai kopekwa na aina kinisho 1.5 billion no da chamuto ngone be adapo na lisinga that pane contractor to take over the contract konye ngonda no kama na kada Aosan yes abuko leta Aosan no down ojaun ne pepe kada shoka de tem konyo tupite tubelo bote kan abaletu wone be aibo sine yesinia mambe da effecting auna re tunyoni tunga ya sai bo stingin are Esomero na tunyon kwenye kangeni tunga salakinta ibo isho kechi mamu da iburing boring ne buna itukuriana isho kwa petemo ne pepe keda eyetelo ka pogani alupono Esomero no sinyo bono kaka ene Esomero no kyandu seko kaulo mebete Esomero aduko kino so kwenye do iboro go anga itoto nesi apara shano ajaro kera nyanga apara elo sisiri obo pote plotting ate polos to na bali ko sa de pare siniada eja ke sa bakabaja ke ra bakabaja banya poisi oporitu etaba ni ma utali ke be sio Aosan ya ine kunbai no bu e chamante me be yebal wala bala buni be Esomero e mami oguru o kra Aosan wala ka ne Esomero du kunyana e ke Esomero David Wright oppose TV East Kobukedia district.